Hello friends, katal job ni notification ate hastene jobs YouTube channel lo narajotna lamsago fighting kesang tini kaisa katal job ni notification alainai notification akorka Health and Family Welfare Department Government of Tripura bisinte notification kaisa akorka o mongkha contractual basis na tilanjaknai 11 month ni bagai inker total post tongo 117 ta post tongo as living ke 18 निसिमी 40 years rate application खायमानाय o post tilanjaknai Agartala Government Dental College and IGM Hospital ni under tina tilanjaknai finding kasang post wise vacancies te qualification nalainai ek number jak tongo hostel superintendent post ni bagai UR ni bagai ekta post tongnai qualification ke graduate te experience tona nangnai hostel warden post ni bagai UR ni bagai ekta post tongnai qualification ke graduate te experience tona nangnai hostel warden ni librarian post ni bagai ST ni bagai ekta UR ni bagai ekta post tongnai qualification ke graduate khaijananai te library science ni degree eba diploma khaija tongkhiba post ni bagai application khaimana computer operator post ni bagai total ke 12 ta post tongnai HC 2 ta ST 4 ta UR 6 ta tongnai post qualification ke madhyamik pass khaijananai inke computer application ni 6 month ni diploma khaija certificate tonanai o post ni bagai application khaina inke photographer post ni bagai UR ni bagai ekta post tongnai qualification ke madhyamik pass khaijananai elogio photography te ne diploma khaijananai 6 number ke radiology and imaging technologies post ni bagai total 4 ta post tongnai HC ekta ST ekta UR ni bagai 2 ta post tongnai qualification ke radiography te ne bachelor of science khaijananai 7 number simi 11 number post ni bagai qualification ke madhyamik pass te 8 pass inke post jak tongo artist post ni bagai UR ni bagai ekta post tongnai electrician ni bagai ST ekta UR ekta post tongnai carpenter post ni bagai UR tongni bagai ekta tongnai driver post ni bagai HC ekta ST ekta UR ni bagai 3 ta post tongnai plumber post ni bagai ST ekta UR ekta tongnai inke qualification or kam khenai di madhyamik te 8 pass khaija tongke nara o post ni bagai application khaimanai inke 11 number post ni simi 20 number inke ST ro ni bagai qualification 5 pass te UR candidates ni bagai 8 pass tona nangnai inke 11 number jak tongo library attendant post ni bagai or 2 ta post tongnai attendant post ni bagai total 48 ta post tongnai HC ni bagai 8 ta ST ni bagai 15 ta te UR ni bagai 25 ta post tongnai chair side attendant post ni bagai 10 ta post tongnai HC 2 ta ST 3 ta UR 5 ta tongnai cook ni bagai ST ekta UR 2 ta tongnai helper post ni bagai HC ekta ST ekta UR 2 ta post tongnai helper electrician post ni bagai UR ni bagai post ekta tongnai mason post ni bagai UR ekta tongnai SC technician ni bagai UR ekta post tongnai sweeper and scavenger post ni bagai 10 ta post tongnai HC 2 ta ST 3 ta UR ni bagai 5 ta post tongnai security personnel post ni bagai HC ekta ST ekta UR ni bagai 3 ta post tongnai desirable knowledge tona nangnai Bengali eba kokbrok ni hinke norok jara interested candidate tongnai post ni bagai application khaina bagai norok ni or address jatongo application form na fill up khlai Directorate of Health Service PN Complex Gurkha Basti Agartala West Tripura o address thangani norok 29 September ni simi 18 October jurate norok application submit ma khainai application ni login norok ni documents rana nange norok ni original document te xerox copy ongkhai working interview ni thangphurno matilangnai selection khaijaknai API mark 50% te interview ni 50% mark lagai na selection khaijaknai inke friends o notification ang video ni description re nai te norok video ni description thani notification kaham khe nai nedi norok nugui mankhana Health and Family Welfare Department ni bisinte katal job ni notification o mohai katal job ni notification naina bagai hastene jobs YouTube channel no subscribe khlai support khai dite na katal job ni notification nugui mannai